अहानबदा मरुओइबा पाव स्टेट असगी ओइना वर्ल्ड इंडिजिनस डे 2025 की मपुंग ओइबा थौरम सिटी कन्वेंशन सेंटर इम्फाल दा पांगथोखरे। मणिपुर प्रदेश यूथ कांग्रेस कमिटी ने सिंधुना हुम्फुमंगा सुबा इंडियन यूथ कांग्रेस की फाउंडेशन डे पांगथोखरे। अमदी ट्रम्प याउना व्हाइट हाउस ता आर्मेनिया अमदी अजरबैजान अनी की मरक्ता पीस टॉक डील यादुना खुदेक पिनखरे। newtv na sandok chaba numidangi manipuri paw meeting tabiri besingbu surbala maidembamna taram nokchiri hojik miyam da paw macha khaina pisari state asigi oina world indigenous day 2025 ki mapung oiba thoram ngasi city convention center imphal da pangthokre thoram adu north east indigenous people forum NEIPF amadi Indigenous People Forum Manipur IPFM na sinduna Indigenous People Right to Self Determination a pathway for food security and sovereignty haiba thim da pangthoki United Nations gi support yauna North East ki state tare gi lakpa delegates amadi representatives singna thoramadu da punna saruk yaduna Indigenous community singna masa gi identity right amadi lam gi matang da yauna thengnariba khudongcha da singi matang da khanaki thoramadu da saruk yakiba masak nairaba singi marakta MLA 𝐋𝐢𝐯𝐿 त्रिपुरा की रामचंद्रघाट की MLA रंजित देव वर्मा NEIPF की चेयरमैन अनूप चेटिया IPFM की प्रेसिडेंट रोहन फिलेम UNLF की फॉर्मर चेयरमैन RK मेगान एडवाइजर टू द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमरिक सिंह पहवाना चिंबना सरुक याकी मणिपुर प्रदेश यूथ कांग्रेस कमिटी ने सिंधुना हुम्फुमंगा सुबा इंडियन यूथ कांग्रेस की फाउंडेशन दी पांगथोखरे इम्फाल की कांग्रेस भवन दा पांगथोखिबा थोरम मदुदा MPYCC की प्रेसिडेंट वाई अनन्ना फोंगदोखिबदा यूथ कांग्रेस हाइबसी डेमोक्रेटिक ओइबा वर्ल्ड की ख्वाइदगी चौबा ऑर्गेनाइजेशन अमनी पॉलिटिकल पार्टी अमा नटे इंडिया बु मपुंग फाबा कंट्री अमा ओहन्नबगिदमक लैबा यूथ मूवमेंट यूथ कमिटी असिना इंडिया की दमकता कथोक पंगंबगी ई चेनबसिंग पुनसिंदुना लैबाक असि मपुंग फहन्नबा कांग्रेस लुचिंगबसिंगी मखादा होनरी अमरोमदा मणिपुर चही अनि हेना वादुना लाकपसिदा यूथ कांग्रेस ना मियामगी मतेंग पांगदुना खोलाव कया लांगदुना लाकली मखाताना लाइरे इना खुन मखाइदुना मचेत मचेत ताना बसिलेबसिंगी मयोक्ता खोंगथांग कया लौखतुना मुथतनबा होनगनी लोइनना यूथ कांग्रेस नसु अमत्तो ओइना पुनसिन मिनसे हाइना मखाताना फोंगदोकी थौरम अदुदा CLP लीडर ओक्रम इबोबी CWC मेंबर गायखांगम MPCC की स्पोक्सपर्सन हरेश्वर गोस्वामी MPCC के प्रेसिडेंट कैसाम मेघचंद्रना चिंबना सरुक याकी हम ममा की यूथ कांग्रेस की प्लेटफॉर्म असिरा मणिपुर मियाम की सेवा तौबा अदुगुम मियाम मसिंग इसीसिंग लीडरशिप लगी तुम जरा का कोई अनौबा कमिटी असिना कोई रसीजु मणिपुर मियाम की अवाब सरुक यारी मणिपुर मियाम की अवाब की खोलाव यूथ कांग्रेस लागी अमदी कांग्रेस पार्टी के डायनामिक लीडरशिप ऑनरेबल प्रेसिडेंट कैसाम मेघचंद्र की मखादा यूथ कांग्रेस ने लेकर प्रजा खुदिमक कोई रिसर्च और अदुगुम असामान्य नायकसिंग अदुगुम नंग अफोबा अचुंबे अमदी याम बिग ड्रीम मंजब नायकसिंग ड्रीम सिंगो यूथ कांग्रेस ने इग्नाइट तौदुना लाकी अदुना नसीसु हयेंसु हंसिसु मतम पुनमक कोई यूथ कांग्रेस ने सोथबा लैतना अमदी हनबा लैतना इखुना पांगो लैको गरम लैको बीजेपी की लेवा सिरा दिलवा अमदा उन्नहन याग्रबा अमना अमको इकाई गुनगरबा सिगुनबा माय ना कुंबा यामना खोंना सिगुनबा डिवीजन लेको पॉलिटिक्स असे गसी यूथ कांग्रेस ने मांग गदबनी थेंगदबनी अदुगुनबा कांग्रेस पार्टी की तोंगान लीडर सिंह अखोई की तोंगान विजन सिंह असे यूथ कांग्रेस की थौनी अमोइना यूथ कांग्रेस की लीडर सिंह अमोइना एकोई तासिन बताए अखोई खंजिन बताए अदुगा अखोई की मतम योक मतम बदुगा अन सिंह अखोई तापी एडवांस अन सिंह असिना हम्बियो विजन सिंह असे
we have to change their intentions into actions. Youth Congress is a movement. Youth Congress is a slogan for desperate peoples, for deprived peoples. Trump yauna White House ta Armenia amadi Azerbaijan anigi marakta peace talk deal yaduna khuding pinakre. Azerbaijan amasung Armenia anigi marakta matam sangna chatharaklaba lan asi loisinanaba amadi peace talk ki deal leibak animaki luching basingna White House ta masak thokpa santi gi gyanati ama khudek pinakre loinana thorang asi US ki President Donald Trump na sinduna leibak ani asida leiramba sahi taragi mamangdagi khoishaungnaba amadi Thengaduna lakliba conflict kaya adu loisinaba pandam thamliba yanati asi khudek pinaraba matungda luchingba sing punna khutsoknaki Azerbaijan ki President Ilham Aliyev amasung Armenia ki Prime Minister Nikol Pashinyan makoigi leibak singi marakta peace formalize tongnaba amasung America ga anoba mari semgatnaba deal amu oina leibak anigi maru oiba transportation amasung trade route ki amuk khana hangdok pahaina yanati aduda sign tongnaki panbayai trade route asi 1990s ta territory ki wathok singdagi thoglakhiba conflict sing amasung yengthina basingna maram oiduna thingzin khibani haina makhatari Security Force na Bisnupur amadi Kakching District ki yamlaba khutlai sing fagat pangam khrei Security Force na Bisnupur District ki Faidembam Patonda thibahumba ki thabak chathabada DBB lama 9mm pistol ama tongan ba khutlai gi magazine mari 36 hand grenade ahum detonator ani 51 mortar HE cell ama carry smoke cell mapan 9mm live round ahum 9mm empty cartridge manga fagat pangam ki nakalmaromda Kakching District ki Lokshi Part Chingkhok ta thibahumba ki thabak chathabada insast rifle ama single barrel rifle ama local made pistol ama AK live ammunition taramanga insast live round kun not 3 live round ammunition kun manga 51 mortar shell ama pack explosive packet ani detonator ani empty magazine mari BP base ama BP plate ani magazine pouch ama loinana buffing radio set ama fagat pangam khrei Yelhomi Furupna Sinduna International Day of the World's Indigenous People gi Thoram State Film Development Society Hall Imphal da pangthokre Thoram aduda tongan ba community leaders cultural advocates sing sarukya bada natana traditional music amadi dance sing indigenous artists sing utki loinana indigenous community sing gi identity ngak tuna thamna ba amadi yokhatna bagi maramda discussion tawki Thoram aduda indigenous community sing gi ina khullaba cultural heritage sing uba Fangkibada natana tungi mirol gi damak isa gi culture tradition ngak tuna thambagi tangai fadaba sing adu miyamda khanghanki Sana Konung Atra Sanglenda Federation of Indigenous People Democratic Movement Fidam na Sinduna World's Indigenous Day Pangthokre Thoramaduda Athoi Bam Mithunglen Oina Angom Poitaiton Angom Ningthau Sana Konung Ngangom Binod Kumar Mite Assistant Professor Paul Star College Sapam Jadumani President Federation of Haumi Mutum Gaurahari Legal Advisor Fidam Dr. Haubizam Gitajen Social Activist na thoram mapu oina wahengbam santa mitei president fidam sarukya khi wahengbam santana thoromga mari leinana fongdorakpada lak ahum phaba yogdana leiriba sanamahi lining chachariba ekhoigi kanasu mapan tangdana isagi nat lining irol iek amata watana leizeriba phurup amani sangai fawba mangki gadore haibagi tongan ba ngak sena bagi leiri ekhoigi phurup asi Mangakadabagi mami urak pasina maram oiraga kandaba yade haina thoromasi pangthokpani haina fongdoki Uvena mai sakre ngasi akoi ipai fu ho thong kofu phawa akoi ngasi ka ngamdana leiri adu masi ruibo maramdi akoi lining ngasi India da dillaba matungda ngasi phawda akoi ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯅꯥꯃꯍꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯔꯤꯀꯣꯒꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕꯤꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯅ ꯂꯥꯛꯏ ꯃꯁꯤꯗ
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯗꯝꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯁꯅꯥꯃꯍꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯆꯠꯆꯔꯤꯕ ꯂꯥꯛ 3 ꯁꯨꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗ ꯍꯥꯞꯍꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯂꯤꯖꯟ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯑꯁꯤ ꯆꯜꯍꯟꯕꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯉꯁꯤ ꯕꯨꯙꯤꯖꯝ ꯁꯤꯈ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯟ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯤꯡꯅ ꯁꯅꯥꯃꯍꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤ ꯔꯤꯂꯤꯖꯟ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯆꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯗꯤ ꯏꯁꯦꯡ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯖꯧ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯕꯨ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯅꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯔꯤꯂꯤꯖꯟ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯥꯛ 3 ꯁꯨꯖꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯩꯇꯩ ꯈꯛꯁꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯃꯩꯇꯩꯀꯣ ꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯕꯨꯏꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯆꯠꯆꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯀꯣꯒꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯗꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯉꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯥꯡꯈꯤꯗꯣꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯂꯤꯖꯟꯁꯤꯃ ꯃꯥꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯃ ꯃꯥꯡꯉꯛꯀꯗꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯇꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯥꯡꯉꯩ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯅꯥꯃꯍꯤ ꯂꯥꯠꯄ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯊꯧ ꯁꯅꯥꯃꯍꯤ ꯇꯦꯝꯄꯜ ꯕꯣꯔꯗꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯥ 3ꯒꯤ ꯃꯤꯇꯩ ꯄꯨꯡ ꯏꯁꯩ ꯖꯒꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯀꯣꯔꯁ ꯄ꯭रोग्राम ꯑꯃ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯊꯣꯏꯕ ꯃꯤꯊꯨꯡꯂꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯄꯥꯎꯅꯝ ꯒꯨꯅꯤꯟꯗ꯭ꯔꯣ BC ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯀꯜꯆꯔ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯝꯖꯤꯡꯕ ꯚꯥꯏꯁ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯊꯧ ꯁꯅꯥꯃꯍꯤ ꯇꯦꯝꯄꯜ ꯕꯣꯔꯗ ꯀꯩꯁꯥꯝ ꯏꯕꯣꯝꯆꯥ ꯃꯤꯇꯩ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯕꯣꯔꯗ ꯃꯦꯝꯕꯔ LSTB ꯅꯃꯣꯏꯖꯝ ꯇꯣꯝꯕ ꯃꯤꯇꯩ ꯕꯣꯔꯗ ꯃꯦꯝꯕꯔ LSTB ꯈꯨꯃꯟꯊꯦꯝ काशीराम मितई पुंगहनबा LSTB कैथेल लाकपम मोहरी मितई इसई हंजबा LSTB सरांगथेम थरोंगानबी लेमा इसई हंजबी LSTB ना सरुक याखी पौंगनम गुनिंद्रोना थोरंगमरी लेनना फोंदोरकपदा अखोइगी कल्चर अखोइगी नाट असी ngak senduna thamba amadi masibu mipung khudingmakta khanghanba haibisi yamna tangai fade haina फोंदोरकली International Day of the World Indigenous People 2025 की थौरम ngasi थौबाल अचौबदा लैबा मल्टीपर्पज कम्युनिटी हॉल दा सलाई कनबलुप SKL सेंट्रल कमिटी न सिंधुना पांगथोखरे थौरम अदुदा मणिपुर लैंगा के हॉर्टिकल्चर एंड सॉइल कंजर्वेशन की डायरेक्टर के देवदत्त शर्मा ना अथोइबा मिथुंग सलाई कनबलुप SKL की चेयरमैन लैचोंबम गोपाल ना थौरम मपु अमदी वाइखोम मनी गर्ल्स कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर निंगोंबम तोंबना अखनबा मिथुंग लोइनना नलित इम्फाल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर जयंतना रिसोर्स पर्सन ओइना सरुक याखी थौबालदा लैरिबा तोंगान तोंगानबा स्कूल की माहिरोई सिंगना सरुक यादुना पांगथोकिबा थौरम अदुगी सरुक अमा ओइना सलाई कनबलुप की थौमी अमसु ओइरिबी लुक्रम रंजिताना लमदम असिदा अहानबो ओइना किहोम मनादगी लंग पुथोकलबा मतुंग लंग अदुना साबा फी पुथोक्तुना लॉन्च तौखिबगा लोइनना SKL नसु रंजिता एंटरप्राइजेस की प्रोप्राइटर्स ओइरिबा L रंजितादा अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट पीदुना पुनिंग थौगतकी Maitai community malay atau penara community semua kaya boleh. Hai community sis masih dah ekor di sahagi helus masih ada cakap nak terdengar cakap nak kerana ada sesuatu lain saya masih kayak koi ada apa semua saya kaya apa manapun kita manapun sini, mamit kelompok mamit cewek, mapaci kuri elektrik betul betul. Aina haji ni begini, mereka yang posisi lakukan mereka manipur mereka itu dekat ini. Masih di mereka wajib kelompok sosial masih terjadi. Actually, indigenous community, indigenous people, indigenous community, ಅದು ಒಂದು ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯛꯇꯔꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯃꯁꯤ ꯂꯧꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯖꯥꯇꯤꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥ ꯏꯄꯥ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯕ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯕꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔ ꯄꯨꯔꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯔꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄꯒꯤ ꯁꯛ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧ ꯃꯥꯜꯍꯜꯂꯒ
Andro mamang lekai de leiba Brighter Public English School desu apunba imagi macha sing AIMS Manipur na sinduna ngasi malim gi yelhomi singi numit palan thorom pangthokre thorom adu gi saruk ama oida Professor 𝐻𝐵 Singh na iba hidak kana raba pambi sing haina mingthon ba lairik ama sufongki thorom adu da Manipur lenga ki hanagi Minister Moirang Them Hemant Singh AIMS Manipur ki President Mayang Langbam 𝐶𝐢𝐯𝐶𝐞 Brighter Public School Andro gi founder 𝐂𝐲𝐿 Puthem Tombi Institute of Cooperative Management Guwahati former director Dr. 𝐾𝐲 Manipur University Anthropology Department ki Professor 𝐻𝐵 𝐍𝐞𝐰𝐬 cultural activist Puthem Ongbi Memcha National Sports University ki Deputy Finance Officer Maisnam Chanu Liklainu Health Services Manipur ki retired additional director Dr. S Manikanta Singh University of Suwon South Korea ki faculty Zenine Laisramcha amadi Mr. Ashaibam Bele Singh MSc in Organic Agriculture Wageningen University degi Organic Culture da MSc loiraklaba Mayang Langbam 𝐶𝐢𝐯 Singh na mathang sitna athoiba mitunglen thoromapu amadi akanaba mitunglen sing oina saruk yaki athoiba mitunglen Moirang Them Hemant Singh na fongdokibada Hauziki matamda yelhomi sing kanba haibasi yamna tangai fadaba lei marabasina malim gi yelhomi sing gi numit pangthok haibasi yamna tangai fadabani haiki mahakna makha tana hai hidak kana raba pambi sing haina mingthon ba lairik ama ngasi fongliba asi medicinal plant yamna hoba iramdam Manipur gi oinadi yamna kana ba piragani masina lamdam asigi senmit lon fagat hanbata natana ireicha singnasu masamau fana leibada mateng oiragani haiki Southeast Manipur College 𝐶𝐲𝐻𝐸 desu International Day of World's Indigenous People gi thorom pangthokre college adugi Anthropology Department sinduna International Day of World's Indigenous People gi thorom adu college ki seminar hall da pangthoki Indigenous People and AI Defending Right and Shaping Future haiba team da pangthokiba ngasi gi thorom adu da Southeast Manipur College 𝐶𝐲𝐻𝐸 gi Vice Principal L Solomon Dangsawana Chairperson College Asigi Anthropology Department ki Head Dr. Sanoy Moses Taraungna Convener Internal Quality Assurance Cell 𝐼QAC Coordinator Dr. Miranda Bembem Matua amasung Political Science Department ki Head Dr. Sorokhaibam Haridas Singh Anina Special Guest Singh Oina Sarukyaki Thoromaduda College Asigi Mahairoi Singh na magi phurup ki oiba Fizol Singh Setuna Cultural Performance Singh Utki Mayang Imphal da leiba Khuman Mahaikol da numit nini chatharakpa annual school exhibition loisinbegi thorom pangthokre thoromaduda ZEO Zone 1 Yumnam Hemchandrana Chief Guest Khuman Mahaikol gi Principal Naurem Manglem Zau Singh na President amadi Directorate of Education gi Bigyan Mandir Officer oinam Mohindro Singh na Guest of Honor oina sarukyaki thoronga mari leinana wangang loi Singh na haikibada Atal Tinkering Lab ATL gi matengna Mahairoi Singh da Vigyan gi wakhalon yamna hengatlamba si henna pukning thogat ningai ni haina apenwa fongtoki masana innovative idea hengathan batanatana problem solving gi skills su henna lehenbada chauna mateng panglagani haiki Mama mapa oibe singnasu macha singbu pukning thogat piduna research amadi innovative ta henna sangsin hanaba sagat pi haiki Ibado Merging Performing Arts Center Impact Tangkha Maning Lekai gi nongna puthokadaba Buddha Chingthamna iba Putham Sadana Direction Pigadaba Play Kaidong Palgi Yaifathomni Thorongka Loinana International Icon Theatre Awardee Puthem Sardar Devi Okpagi Thorom Pangthokre Imphal East ki Tangkham Awang Lekai da leiba Kalika Lairembida Pangthokiba Thorom aduda Khundrak Pham Makeng Dolai Thabigi Hanagi Jila Parishad Member Ningtho Khongjam Sana Tombana Chief Guest Eastern Zonal Cultural Center EZCC Kolkata gi Board of Governors ki Member Buddha Chingthamna President Impact ki President Usam Meghachandra Haraurau Tangkham Gram Panchayat Ward number 7 ki Member Kangabam Hemanta Singh
amadi ward number 8 ki member Samfa Mayum Ongbi Ningol Debina guest of honor sing oina sarukyaki Putem Sada Debina art film theater amadi entertainment da torokhiba thabak singbu sakhangbo oina Bharatiya Sahitya Sanskrit Academy na International Icon Award 2025 gold medal pirakpada harau tayamna oktuna puning thawatki Thoramgi manung channa Langmaidong Dramatic Union amadi Manipur State Kala Academy Imphal na puna khutsamnana sinduna pangthokiba Nifutaret suba Kha Manipur Drama Festival 2024 Ibudo Marging Performing Arts Center gi play nungsiba gi damakta ahum suba best script writer fanglakraba Ajit Kumar Laishram amadi artist sing busu ikai khumna utki Thorongga mari lenana buda chingtham na hai kibada theater gi lamda arangba thawan michakum tomthin ngalamba lamda masigi saknai raba theater personality singna laikhidaba sina aikhoi gi theater na hanna hona duna malemda apigani Aikhoigi theater na hena honaduna malemda modern theater gi masak sing takpagi tangai fadaba lakli masida theater activist yauna artist sing na hena hona minaba changi haiki Numit ini chathagadaba mega identification assessment camp hongdokpaga loinana H amadi assistive device yenthokre differently able angang singbu soidana mahai masing tamjaba ngamnabagi pandamda Technopal district ki manungda laiba chahi 6-9 phawbagi children with special need CWSN singe numit ini chathagadaba mega identification assessment camp ama ngasidagi Kangsim village community hall da hongdokre loinana Children with special needs ki angang karadasu H amadi assistive device sing yenthokre new education policy 2020 through the Akhil Bharatiya Shiksha Samagam gi manga suba anniversary ga mari leinana Chayol amajupna pangthokliba children with special need CWSN singi mega identification assessment amadi HN device sing yenthokpagi saruk ama oina pangthokliba camp adu district project officer Samagra Shiksha general education officer Technopal na composite regional center CRC Imphal District Health Society Technopal gi Rashtriya Bal Swasthya Karyakram RBSK gi Kangbu District Disability Rehabilitation Center DDRC Technopal amadi Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India Alimco Regional Marketing Center Guwahati ka punna sinduna pangthokibani ngasigi camp aduda orthopedic disability intellectual disability hearing impairment visual impairment na chingbaga mari leinaba angang kunmanga romda assessment tawki CWSN angang karadasu H amadi assistive device sing yenthoki loinana mega identification assessment camp asi lakliba tarik 13 da Morei Higher Secondary School da pangthokani haina Samagra Shiksha Technopal gi IED gi district coordinator Lanu Pinky Almona fongdorakle Mahaturel gi mathak saba hauriba thong makhong namthakre lengak nambiteng changbiu haina zone chothena fongdorakli Chandel district ki manungchana laiba lungle village amadi liwa kholen gi marakta chenliba Mahaturel mathakta lengak ki mateng amatta yauduna praja singna wana honaduna saba hobuta ngairiba lungle village asigi Praja Singh Khwaidagi Maru Oiba Amata Ngaidaba Thonggi Makhong Ising Ichauna Namthakibana Praja Singh da Awaba Chaithing Kya Nangle Praja Singh Awaba si Kokhan Binaba Lenga na Akhanaba meeting Changbiu Haina Village Sigi Authority ki Secretary Thaupuriba Zone Chothena Lenga ki Pungning Tingsilakli Ngasi Thong Saphamda Village Asigi Miyoi Singa Unaba Amada Miyam gi Mahut Siladuna Zone Chothena Fongdokibada Sagatliba Thong asi Lungle Praja Singh gi Atopa Mafamda Chathok Sasin Tongnabagi Amata Ngaidaba Pambai Oiribani Khul asigi Piklaba Mahiroi Singna Pikliba Mahiroi Singna School Chatpa Ana Ayek Eurakpada Amadi Khul asigi Nupi Angang Kayana Tangai Fadana Thabak Chatpada Thong asi Fauduna Chatpatari Bani Praja Singha Thengnariba Awaba Kaya Asidagi Koknaba Haiduna Chahi Mari Manga Asida Praja Singna Angam Bakhaina Duna Paisa Tungsilaba Matungda Handak Chahidagi Local Mystery Tana Duna Light Vehicle Fawadi Lan Bayana Bahaiduna Thong Sagatpa Hauki Adubu Laibak Tibana Haukiba Tarik Tarit ki Akan ba nongda ising itil kalaktuna thonggi makhong ama namthakre asumna chahi kuina praja singna hona jarakpa du arembada takre haujik praja singna thengnari ba awaba kaya si lengak na meeting changbiduna thong asi semba saba loisenbiu haina lenga ke pungning chingselakle
इखंग खंगदना हंदकी तारीख 8 की अहिंगी नों कन्न चुबदुदा अखोइना नौना साजरिबा लैतना साजरिबा थोंग असी इसिंग इचाउसिना पूरा मागे मखोंग से पिलर से मखोंग से नमथबीखरे उबीखरे अदुना प्रजा से कोई उपाय लेत्रे मरमदी कोई मसीगी लाइफ लाइन स्कूल काबा अंगांग सिंग नुपी अंगांग नाबा मतमदा नत्रगा कोइना पोट चै पुथोकपदा मसीगी लंबीदा थोकपनिना कोई उपाय लेत्रे अदुना मरमदुना कोई अवाबसे कोई हजिक यौरबनी वाबा हाइबसे अदुकी मति ओइखरबनी अदुबु कोई हाइफुम खंद्रे प्रजा से कोक पाइरगा खांग बनतना उपाय लेत्रे मरम अदुना मरी लेनबा कोई मणिपुर गवर्नमेंट पाइबिरिबा अथॉरिटी सिंगना यारबदि कोई चोथे लुंगले हाइरिबा खुन चांदेल डिस्ट्रिक्ट लेबा महा रिवर गी मनाक्ता लेबा किलोमीटर मखाई मुक्ता चंगबने कोई खुनसी मरम अदुना हाइरिबा लंबी थोंग से फत्तबगी मरमना कोई प्रजागी अवाबसे असुके मतिक लेरे हेबसे कोई मीडिया की थोंगदा एस ए विलेज अथॉरिटी की सेक्रेटरी अमा ओइना आइना मयाम दा फोंदोक सबनी मयाम यारबदी गवर्नमेंट अखोइगी नुसीबिदुना अखोइगी हाइरिबा खुन सिगी थोंग सारिबिसिदा मिजेंग ताबिदुना पुकनिंग चिंसिन जरी मयामबु दुना मयामना मतेंग पांगबिनबगिदमक हन्ना मीडिया की थोंगा फोंदोक जरी मचिन मौपुआगी नुंसीनबा अमदी ngakpi senbibagi mari jesin hanapa pangthokpa raksa bandhan gi kumai प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ऐश्वर्या विश्वविद्यालय ब्रह्म कुमारी कक्चिंग नसिंदुना ngasi कक्चिंग वाइरी सबल लेकाई खोंगनांग लमतै परेंगदा लेबा पीस पैलेस कक्चिंग दा पांगथोखरे ngasi की थौरमदुदा प्रजापिता ब्रह्म कुमारी कक्चिंग की इंचार्ज रूपा अमदी अतै कयाना कक्चिंग केंद्र की एमएलए मयांग लांगबम रमेशोर सिंगजमै केंद्र की एमएलए ओरंबा हानिगी मिनिस्टर इरेंगबम हेमोचंद्र न चिंगबदा रखी पुनकी डेप्यूटी कमिश्नर कक्चिंग रोहित आनंदसु महाकी ऑफिशियल रेसिडेंट चतुना रखी पुनकी हाइरी अरामबाई टेंगोल यूनिट 38 मयांग इम्फाल नसिंदुना मयांग इम्फाल कोंचाक्ता लेबा मिख्या क्लब की प्लेग्राउंड ngasi हौरगा मुकना ओपन टूर्नामेंट 2025 टूर्नामेंट पांथोकपा हौख्रे टूर्नामेंट अदु हयेंग फावबा कैटेगरी अनि थोकना खाइदोक्तुना केजी 65 गी मथक्ता सनरोय 139 अमदी केजी 65 गी मखादा सनरोय 58 पुना सनरोय मौद्रानी थोइना सरुक यादुना पांथोकनी हाइरी मुकना चांगदमनबा हौदोकपगी थोरमदुदा मिरांग इम्फाल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की एक्स मिनिस्टर डॉक्टर ख़ुमुजम रतन कुमार सीएमपी की चीफ एडवाइजर कोइंगम्बा खुमन अरामबाई टेंगोल की सेकेंड इंचार्ज आर्मी चीफ समानंदा मिटे अमसुंग यूनिट सिंगी कमांडर यूनिट असिगी कमांडर रोजो ओइनामना चिंगबना सरुक याकी हौजे अरोइबदा मरोइबा पाव मुखना पिजरी अमदी ट्रम्प याउना व्हाइट हाउस ता आर्मेनिया अमदी अजरबाइजान अनि गी मरक्ता पीस टोक डील यादुना खुदेक पिनखरे
Ngasi goina Northeast Window TV na sandok chaba numidangi Manipuri pau matang ngasre loijari mideng tabiri papum na mapom kana khurumjari.